Hosanna, Luke chapter 1, verse 37. For nothing that is spoken by God is impossible. Ngokuba kukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Ngoba akukho lutho. Ngoba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Akukho ithi makhelwane. Ithi makhi. Akukho okwenzeke kuNkulunkulu. Tshele nge-serious voice. Ithi akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Akukho okungenzeki. Yazi siphila kulamalanga la khona sithatha khona izinto kube ngathi zinkulu kuNkulunkulu. Siphila kule insuku la khona sibuka izinto esiphila kuzo sicabanga ukuthi zinkulu kunayo. Kodwa uthi iBhayibheli akukho okungenzeki. Lithi makhelwane akukho okungenzeki kuye. Konke futhi umtshela ukuthi manje akukho okungenzeki kuye. Ngithanda ukukhala mina ngibone
okungenzeki kuwe. Uthini baba? Uthini uNkulunkulu? Uthi akukho uthi makhelwa. Lo uNkulunkulu engimkhonzayo. Uye. Akukho okungenzeki. Akukho okungenzeki. Tshela uthi makhelwa. Makhelwa. Lo uNkulunkulu engimkhonzayo. Lo uNkulunkulu engimthandazayo. Uye. Akukho okungenzeki. Tshela uthi makhelwa. Lo uNkulunkulu engimkhonzayo. Lo uNkulunkulu engimthandazayo. Uye. Akukho okungenzeki. Akukho okungenzeki. Uthi Elizabeth asamdala. Sebakhulume baze bayeke. Bathi umfazi kamfundisi kodwa akazali. Umfazi okhonzayo kodwa kanjani bazalwane? Akazali. Lithi iBhayibheli wasuyavela ngelinye ilanga. Asazofakaza uthi yenze njani inkosi ngosuku eyakubheka ngalo. Yasusa ihlazo lapha. Ukhona umuntu ekhuluma naye mina. Lokhu nginabahlazo sesaba indlela kubaba. Kodwa lo uNkulunkulu esimkhonzayo kuye. Akukho okungenzeki. iBhayibheli liveza ukuthi Lazarus sebayasho before days asefuneka. iBhayibheli liveza ukuthi Jesu athi Jesu soziyanuka. Ungasasondeli sunjani? Soyanuka ukuthi Jesu limbeke ngoba kuye. Lo esimthandazayo akukho okungenzeki. Nimbeke. Uyanuka no. Nimbeke. Uyanuka it's been 4 days kodwa nimbeke. uNkulunkulu uvela la kuthiwa khona sekuvaliwe. Uyabona uNkulunkulu angakaveli la kuthiwa khona abantu bahlulekile usengakaveli. uNkulunkulu uvela khona la sekufakwa khona full stop. Kwathiwa ayikho into engaphindi ivele la. Yepangalena ngepa. Yepangalena. Sinebufakazi masikakhuluma namuhla abantu bangathi sesiqalile ke sesiqala manje. Ngoba lo uNkulunkulu esemkhonzayo la kuthiwa kuvalwe khona kulaqala khona. Ulaqala. Yebo bakithi akanixoxelanga bonke masesitene nje ngiyanixoxela uthi bayeza kuye bathi konje wena bafika bathi
siyakhona ukuthi nje ama-500 rand umkhokhelo omunye ukuthi njengoba usibona sidize sonke njengoba sibona uthi ngisekinene angazi ukuthi ngizokwenza njani ngoba le nyanga ngiyibhadalanga u-500 ukuthi ngithole umsebenzi uthi wena ubhadalile uthi mama u-500 rand wayo uthi kanti ugene kanjani la msebenzi awazi ukuthi la msebenzi njengoba sisebenza nje njalo ngenyanga sibhadala ama-500 rand Nyabana na bebezela nje nani sibhadala ama-500 lo uNkulunkulu esimkhonza uyayizwa lento ekutshela yona lo uNkulunkulu esijaba lo uNkulunkulu omkhonzayo uvula la kungavuleki khona uthi ungangena nawe uzuyibuze kwawena uthi ngingene kanjani uyabona uma ungakafiki kuleyo level usengakaqali ukhonza uNkulunkulu ufika kulevel la khona kuthiwa yabona wena ngumthakathi kuthi wena hayi lo ihamba inyanga angiyazi ngoba sabathe siyakushaya kwangathi akusebenzi uyayizwa lento engikhokhela yona ngoba manje ngiyawuthina